نداء الإسلام. إن الحمد لله الذي أمرنا بالاستجابة وحثنا على بلوغ الفضل والإنابة. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على نعمة التوفيق وطريق السعادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في النسك والصلاة والعبادة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله علمنا منهج الرشاد والقيادة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أولي العزم والسيادة. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna-muna mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pujihun natu intuhan natu Rabbul Alamin ibansang litun karena in Allah subhanahu wa ta'ala siyain nagpapanjari ka tu taniyo iban nagdirihil rijiki ka tu taniyo. Damikian siyain Allah subhanahu wa ta'ala mapatut pagtag-ipunan, pag-ibadatan kasabunnalan, hawayroon pagsakuto, pagsyirik fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian in Allah subhanahu wa ta'ala baitaan kita nyuhalom sin Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha, suratul A'raf. In Allah subhanahu wa ta'ala aun siya kasifat-sifatan sarta in sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala wayruun kakitaan muruun kani aib. Damikian wayruun kulang hasifat sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun biasin kita ni manusia. Dina sabab yan indakat sin Allah subhanahu wa ta'ala magtag-ipon kita, mangindua kita hautan atau akan hatiranan sin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dena sabab yan kumawa kita nyo pangadjian den ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala nasabot ha suratul Anfal bang ako wala na sa ha hika third safha sin suratul Anfal. Tong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Karena amuna ini in maudhu' sin kita yung mga kaulungan sin Allah. Amuna ini in mahinang natu pangadjian hadum ini in agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu. Tiyawag sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga sila beriman. In ako ibansin kamu, ang mga nagdurungog, in kita niyo ini mga kaulungan sin Allah, aun kita niyo pag-iman. Misan wala na to na nadawhat, wala na to na nahasil, in sa taas-taas sin pag-iman, amun timma sin pag-iman, in kita niyo imaangan-angan sin pag-iman. Dena sabab yan pagka yari ka to in pagnganan iman, tiyawag kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga bariman, istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bang kamu tawagun sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya, sambakan niyo. Sambakan niyo yung panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. Sabab maita insukpat sin ayat amuna ining kabuhi niyo.
Wayron maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpapanjari katutan nyo biyuhi kita nyo dain ha adam pagtawagon dain haway wat malingkan magtag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala dain ha sabab yan wajib dain katutan nyo insambagon parihalaun paragbusun indaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala karena amuna ining kabuhi lima yuhikum long sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna ining kabuhi na to in mga ulama hadi pa kita nyo hadi pa sugpatan na to in ayat aun tafsiran si mga ulama hatungod sin ayat ini kalimat yuhikum in yuhikum long sin Imam As-Suddi rahimahullah al-mufassir demikian hadi na to pamasabot in kaptangan atau kan in tafsiran sin hambok imam ini aw nadya mabaya ko hirihil ma'lumah in as-Suddi al-mufassir dugaing isabin as-Suddi as-saghir bale aun karagbusingan niya ini sumakawa din ha mga ma'lumat arakala on din ha mga nagdurungog hati niya na ngadji artinya makluma raya in as-Suddi amun pagtawag si mga ulama as-saghir bang siya magriwayat din kan Abdullah ibn Abbas an Muhammad ibn Marwan as-Suddi wa huwa as-saghir an Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi an Abi Salih an Ibni Abbas tumtuman nyo bang kita nyo magkakita sanad biya ini insya ini silsilatul kadhib laung Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah sabab maita in sanad kasi atau kan in hadith daif maratib day sabsiya buku nadja hadith sahih in maratib sumawa sambil hadith daif maratib day sabsiya ini maklumat saja mga kaulungan sin Allah in as-Suddi ini amun rawi muttahim bil kadhib amun magputing siya bang siya magbisara habukun hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam muttahim bil kadhib in pagtawag simbiad to na in siya ini bang kamu makakita sanad bi ini subay siya ibukit sa in sanad niya dhaif inya tu makluma saja ampa in is-Suddi al-mufassir ini in siya ini saduk pagtawagon amun bang siya magriwayat in hadis niya darajat sin hadis niya hasan inya tu maklumat saja mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala din nasawab yan inagi sin as-Suddi al-mufassir hafa nafsir niya sin ayat lima yuhyikum o kamu mga bariman bang kamu tawakon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya sambakan niyo sabab amunin in kabuhi laung sin as-Suddi huwal iman in kabuhi rendi long sin Imam as-Suddi al-mufassir rahimahullah siya na pag-iman sabab maita long sin Imam as-Suddi li anna al-kafira mayit sabab in asal-asal sin tao kafir amun nagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala in asal-asal niya patay sa biyuhi siya bang siya nagbalik Islam atau kan simut pa agama Islam biyuhi siya sin pag-iman buhiun siya sin pag-iman sabab maita kita in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul an'am aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha hasabab sin amuin sahaya sin Islam sahaya sin nubuwah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabuhiin manusia sabab ay rumpusin manusia bang siya di mag-agama sin agama Islam sabab amuna inin agama las piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala hajungjungan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wayron din ha mga tumpukan agama bang sila di mag-iman pa nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam in katan yadtu di tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala inna ad-dina 'inda Allahil Islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin hisiu nag-aagama bukun agama Islam
na di tayo maun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw mahuli. Laung sin Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar onday sa tafsiran niya ayat ini amun lima yuhikum amun kabuhi laung niya al jihadu ba'da dhul. Muhammad ibn Yasar damikian faidah makawa nato siya intanug muridhi Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri siya inaraak sin Umar ibn Abdul Aziz nagtipon sin hadis. Sa inasal-asal sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya mufarraqah. Pag-us nagjama sila sin Quran hin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hatinya nakanat. Dan nasabab yan hapang daak hi King Malik Umar ibn Abdul Aziz halas khalifah sin Dawla Umayyah diaknya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullah. Den ha mga hatinya tanyag guru dakula ha zaman niya Muhammad ibn Shihab Az-Zuhri. Den nasabab yan aun siya murid tanyag murid niya Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar. Hatinya sila ini din ha mga atba' at-tabi'in. Laung sin Muhammad ibn Ishaq al-jihadu ba'da dhul. In fanafsir niya ayat amun mabuhi amun naing kabuhi niyo in maksud niya laung niya al-jihadu ba'da dhul amun naing pagjihad amun hawak tu kamu bakas kamu pis suku sin satru. Asabab sin pagjihad niyo sabab sin pagjihad niyo hawak tu kamu pis suku sin satru na mabuhi kamu. Hati niya mabuhi mahinang hurriyah hapag agama. Damikyan hi al-Qutaybi laung niya as-shahada. In maksud sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat yon yuhyikum amun mabuhi kamu inya tulong niya shahada. Amun mahinang mapatay kaw syahid. Sabab mayta ayat na mayta surat Al-Imran laung sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga sila amun miyatay syahid bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. In sila tumisan in kaunan nila miyatay hapangatud sin tao sa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala buhian sila yaun ririjikan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kana insaf dal afdal kamatay amo na imapatay kaw syahid karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Katoy kuno buhi patay na sa buhi dah amo iting kalabihan sin amun mapatay kaw syahid karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik kita pa ayat. In panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya mga kiaulungan sin Allah biya na sin sambat amuna yun in kabuhi na to. Hasugpat sin ayat wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Daak na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala pagsunod sin ayat. Ingatan niya bunal to din Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin manusia magkapinda-pinda. Pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin manusia in pagbaya sin manusia. Long sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna quluba bani Adam baina asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha atau kama qala sallallahu alaihi wasallam bunnatur in pangatayan sin anak apu Adam in siya ini hatinya hapagbaya halima sin Allah subhanahu wa ta'ala kuno niya pindahun mapindah. Unin maksud wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi. Daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kamu datungan ayat atau akan sunnah hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam manglangkan niyo atau kan mangdaakan niyo hinangan niyo magtuy. Hinangan niyo magtuy. Kita in denha mga pardaakan sin agama amun bang kita tawagun sin agama sin kita huminang hambok parkala at doon nakahukuman atau akan daak sin Allah subhanahu wa ta'ala atau akan panglangan amun subay na tutud siya hinangun saruon doon hambok sahabat hi Abu Sa'id bin Mu'alla radhiyallahu an. Riwayat Imam Bukhari hadis ini sahih. Abu Sa'id ibn Mu'alla radhiyallahu an hawaktu siya nagsambahyang
Tiyawag siya sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiyawag siya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sakaling siya nagsasambahayang, pagka siya nagsambahayang, tiyawag siya sin Nabi, wala niya yasip in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabi nagsasambahayang, di man jari hati niya bugtuon min sambahayang magutawakon sin tao. Sa inyat to Nabi, in Nabi aun siya darajat, siya in pagtuturunan wahi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag ubos niya nagsambahayang, miyato na siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya kamaan siya sin Nabi bang maita siya wala miyadto. Siya kamaan siya sin Nabi. Long niya way mo kariungog long niya in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biya niya sinasabot ta suratul Anfal yaun, alam yaqulillahu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum, wala kalong niya diungog mo in ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala pabila kamu da'akun tawagon sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya subay ikaw mag-us-us madto. Kaya ingatan niya to sin sahabat, sumawa sawin siya nagsasambayang wala siya madto. Rihay ni kalagguan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam pangadjian dakula. Kalagguan sin Nabi misan pa ing kaunan nato nagsasambahayang bang kita diak sin Nabi matto kanya subayra kita matto bugtun tay sambahayang ta. Ini khas pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalagguan sin Nabi. Adapun in sambahayang amon masala sambahayang yadto puno nabatal siya tawakan uway inyadto mahallu khilafin mga ulama, hati niya hitukbal tayo ito pa mga ulama fuqaha in farkala yadto sila in labi makaingat. Bihat to mga kaulungan sin Allah damikyan hi Ubay bin Ka'ab bihat to resep in naghapin sumakawa in siya in hadis ini kaya riwayat Imam Tirmidzi ampa in Abu Sa'id bin Mu'alla kaya riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Amuna in sabab sin pagtur kalabihan sin suratul Fatiha in salagu surah halam sin Quran amuna in suratul Fatiha. Amu yati hindukan niya si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkatto niya. Amu yati intibayhuan mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, pardaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang may ta subay tuod kita nyo hati niya hinangun na to, paragbuson na to, jawaban na to in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin rasul niya. In makasusabihaon mga kiaulungan sin Allah azaman sin kita mataod din ha mga kamusliman bang sila makarungog ayat, bang sila patumtuman sin ayat, bang sila patumtuman sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di magdungog palabayon sa jahatay nga iguadahan si paktay nga. Pila na sadya din mga kamaasan na to bihaon experience din mga kalabayan aun din mga kamaasan banglaw niya adlaw arba'ah subay ko di tumulak hawak to ini sabab may ita bang kau tumulak magmulak kau. Ini din mga hinang syirik sa bukod sa syirik malagbo sa syirik di sibi-sibi. Na ini sulang hasyara saway Nabi sallallahu alaihi wasallam at yan niyapihan ni mga perkala ini. Na habe ni kahalan bang musya baitan inyan sulang hapamandu sin Nabi di magdungog. Unin yanun kay mo biyainin kakahinang sing kamaasan. Biyainin kakahinang sing kaapuan namo. Subhanallah. Na-adapt nila in sunnat sin mga umat na kauna. In umat na kauna ya tusiksa sila sin Allah. Piaratungan sila kanabihan diakwahan wala simambag sin dakwa sin mga kanabihan. Dito sa siksa sila. Hindi na mga pamung nila nakasulat dalam sin Quran mga kiulungan sin Allah. Amo ini na-adapt sin mga kamaasan. Na-adapt nila ini. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala ukaban yung surat Al-Anbiya iban sin surat Asy-Syu'ara bal qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ang kan namu ini hinang sabab kita namu kamaasan namu bening kakahinang. Subhanallah. Na-adapt nila sambil amun ibarah amun takbiran si mga
mga umat na kauna ito nakawa nila. Nayaw nakita nyo tumangad siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa sing kakahinang nato mangi limayo kita nyo hasunat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balikan ko in ayat nasa buta suratun Nur. Kakahinapusan safha long sin Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amuin di manay sin hadis sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siyusulang nila yung kabayan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladhina yukhalifuna an amrihi. Landu humalli in mga sila simulang hadaakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam an tusibahum fitnah. Amuin kugdanan sila sin fitnah. Laung sin Imam Ibn Katsir rahimahullah. Ibn Katsir hatafsirannya, kitabnya amun pinakamalago kitab na talipad halam sin dunya ini tafsir Ibn Katsir. Bukunin maksud ang malago to diya sumagawa malago in paidan niya. Ibn Katsir laung niya infit na pagtawa kun doon haayat ini amo inkugdanan kausin kafasikan kabid'ahan ibansin kakufuran. Kita ay natija infit na laung niya roon bang musiulang indaakan sin Nabi aun chance niya kugdanan siya lang niya sin kafasikan iban sin kakufuran iban sin kabid'ahan. Adi pa kita niyo kugdanan sin yadto na magmuhot-muhot kita niyo uno-uno indaakan sin Nabi amun kaingatan nato ray sabi in hadith yaun so pa masahih bunada to di sanad niya Nabi ra to nagkaptangan tay maunta. Adapun bang ingkaptangan hat mga kiyawa din hakamaasan na to amun wala misan sanad pagtawakon ayaw na to na yung kawaon. Kita nyo mga kiyaulungan sin Allah din ha mga miza sin Islam nikmat dakula ha Islam amun piyag igilan sin kaibanan agaman pagtawakon sanad. Insanad ini malagwing karahan niya kakitaan mo kaingatan mo bunal tuod in hadith in siya sahih sabab sin sanad in kabtangan niya un Nabi tuod din nagkabtangan. Hadi na kita matufa Quran sabi in Quran lang niya pagtawakon mutawatir. In Quran kasi mataud tuod din nagliwayat kanya atin niya yakin tuod kita in Quran yan atin niya kompleto tuod siya. Yung pagtawag kanya mutawatir sab mustahil amun inyo magbisar inyo kamatauran tao nagbisar asim biadto amun putingon ta siya mustahilin biadto ang pain hadith bukon siya mutawatir katan na in hadith biasin sambat nikmat dakula ang kanin kaybanan agama pila na sadya mustasyrikun amun simod pa Islam sa impangatayan nila kakufuran. Pangadjiun nila in Islam. Pangadjiun nila in Islam supaya larakun. Kitab Imam Syafi'i Ar-Risalah. Riyad nila ito. Supaya kumugdan in syubahat papangatayan sin mga muslimin. Di na sila magkahagad ha mga kitab na talib sin mga ulama na to. Tumtuman nyo ha kitab Imam Bukhari ni'mat dakula in sanad. In mga kamaasan na to atawakan hisyu pa dukaing agama na kauna yato amun niyapihan na sin Islam amun subay na to agama Islam in agarun na to wala sana wayroon sanad doon kanila na in Islam ni'mat dakula in sanad. Imam Bukhari in kitab niya na ta'lip niya Sahihul Bukhari in katan kausugan nagdasin hadis yaun sahih katan wayroon putingan kapangandulan katan amun pagbahasahon banglaw niya Imam Bukhari na nagriwayat sin hadith faqad jawaz al-qantara. In kantara amuna in tampat sung nakita sumul pasurga sumakawa aun mga pardusahan mga anyaya na hinang nato di halom sin dunya dito kita nyo hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala sa siguro na yadto makasud na kita surga. Amo yung kantara. Magsud ako man pasurga.
na intakbiran si mga ulama, inusluban nila magbisara, banglaw niya kaya riwayat na Imam Bukhari, in hadith yan faqad jawaz al-qantara. Surrender na kita. Inyan sahih kata, noyrong pagduwarwa. Biha ini na mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kapangandulan in kitab Imam Bukhari, sumagawa aun daing kato, tanyo mas pion niya pa in agama dukain. Biyaitaan kita sin agama, sa upama, in hadis sahih. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'. Hatta law salaku juhra dhabbin la salaktumuhu wa fi riwayah la tabi'tumuhu. Ahuling saman long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aunda tu dengkan niyo agaran nilara in tariqa indan sin mga sila Yahudi iban sin Nasara. Paningud-ningud nila ha Nasara iban sin Yahudi. Shibran bi shibrin wa dhira' bi dhira'. Hati niya pacenelas, pabadju, paayusan, pakatanin singuran Yahudi ban sin Nasara. Nagjatuh na yung banda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yaon biya sin mga limabay yaon Christmas atau kan New Year mataod din ha mga bangsa na to. Muslimin, nagugwal sila Muslim sumawa iya karan nila in mga tao ini. Ang paindakan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di manjari. Sakali mo ito yung singuran. Mamarahin na kato in hadis si Nabi sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Hari na siya makaagad hakakufuran sa timabang siya hafag kufur. So in mga yaon duka in tiyutuhan nila yaon. Nampain Allah subhanahu wa ta'ala sa selos-selos na nako manusia Hisaad radhiyallahu an grabing pagkaselos. Banglaw niya sumakat in asawa ko ha kura atawa kan ha unta usaon sumakat binasahon ko. Yan yung pagkaselos sa agisin in Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan na yung kaselos si Saad mas labin selos ko. Beni na isablaw niya yung selos ko long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mas labin selos sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahon pag yan selos mang musya hinangan hati niya magsyirik kau dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hinang kumawa kau Tuhan din Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhanan mo. Amuya to mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naangkan biya na sin sambat subay na to ingkatan daakan sin Allah iban sin Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam subay na to siya agaran, subay na to siya paragbuso na ginahawabaran na to supaya di kita kugdanan sin siksa. So yung parkala ini amun sumulang ko panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya pukun siya parkala masibi. Sabab may ita inuwian mo bang ko simulang harakan sin Allah narka. Unin dalil yari. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Ibrahim amun daran biabas sa sisinguran sin mga amun magbabas sa Quran yan misyari law niya. Alam tara ilal ladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Wala mo kakita o Muhammad amuin mga sila pindahan nila in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala kakufuran. Yari na in Islam, yari na in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya sumago matto pa sila paruging agama. Kakufuran. Giyantian nila sing kakufur. Tinasawabian sila tulong sin Allah naghinang na sila narka nila. Naghinang na sila narka nila wa ahallu qaumahum daral bawar. Jahannam yaslawnaha bi'sal qarar. Nain huhulaan nila daw mahuli tangi-ngi na huhulaan. Amunin afi narka jahannam. Wal iyadu billah. Murah-murahan in nasihat atau kan patumtum sinambok anak niyo
magmumpaat sarta mahinang hudya nato adlaw mahuli. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kalau kabalikan nato ataw kan pagmumpaaton ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw dunya sambil adlaw mahuli in diungog nato. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله